rero iri joro muri uyu mugoroba tubazaniye inkuru itunguranye. Ni inkuru rero y'uyu umwari w'umunyarwandakazi muri kubona kuri screen zanyu, nta wundi rero yitwa Vestina Ishimwe. Vestina Ishimwe rero amakuru akomeje kugenda atugeraho kugeza aka kanya nuko aje kuba yasezerana imbere y'amategeko. Kuri ubu ngubu rero aka kanya tuvugana akaba yamaze kuba umugore. Ubu ngubu rero ntabwo akiri umukobwa. Amakuru yiwe rero yayagize ibanga, ariko twebwe tukaba twoherejeyo abatasi kugira ngo abatumenyere amakuru yose. Gusa rero hari amakuru twamenye nuko amakuru twaje kuba twamenye rero nuko uyu mukobwa Vestina Ishimwe aje kurongorwa n'umugabo wamwigishaga imibare, akaba rero ari umugabo wo mu gihugu cya Burkina Faso. Turi buze rero no kukugezaho byose wahishwe mu by'ukuri, dore ko witwa Irene Murindahabi ari nawe manager wabo yaje gutegeka yuko ibi bintu bagomba kubigira ibanga. Turi buze rero kukubwira aho yahuriye n'uyu fiance wiwe, ndetse kandi n'ukuntu baje kujya mu rukundo kugeza rero kuri uyu munsi ubwo basezeranaga imbere y'Imana. Ngira ngo rero mu mavideo yabanje twagiye tubagezaho ukuntu bagiye baterana imitoma, ndetse kandi tukaba twarabagejejeho n'ukuntu uyu mugabo yagiye gufata irembo iwabo wa Vestina agatungura ababyeyi be ubwo yari yagiye gufata irembo nyine mu karere ka Musanze, ari naho iwabo w'uyu mwana w'umukobwa. Ishimwe Vestina rero usanzwe aririmbana indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana na murumuna we Dorcas, akaba yasezeranye mu mategeko n'umukunzi we. Akaba ari umuhango rero wabereye mu murenge wa Kinyinya, ngaha akaba ari mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Mbere y'uko rero tubagezaho inkuru y'urukundo rw'uyu umukobwa ndetse n'uyu mwarimu wamwigishaga imibare, dore ko rero ari nayo mpamvu bahisemo kubihisha, ariko twebwe tukaba twabimenye mu by'ukuri mbere y'uko tukugezaho inkuru y'urukundo rwabo, ukuntu baje kuba bahora n'uyu mwarimu umwigisha imibare. Icyo ushobora kuba wamenye nicyo nuko uyu muhanzikazi uri mu bakunzwe n'abatari bake hano mu Rwanda yasezeranye n'umusore wo muri Burkina Faso. Aya makuru rero yizewe Rwanda Ways ifite nuko uyu muhango wo gushyingirwa wabereye imbere y'umwanditsi w'irangamimerere, ukaba watangiye ahagana saa 10 z'umugoroba kuri iyi tariki ya 15 z'uku kwezi kwa mbere uyu mwaka turimo wa 2025. Ubwo rero uyu muhango wabaga nta muntu n'umwe wari wemerewe gufata amashusho ndetse n'amafoto muri uyu muhango. Amakuru rero ahari akavuga ko ari itegeko ryatanzwe nyine n'abareberera inyungu z'uyu mukobwa mu muziki wo. Ngo rero nta wundi yitwa Irene Murindahabi, akaba rero watanze itegeko yuko nta muntu ugomba gufata amashusho. Uyu mukobwa rero Ishimwe Vestina ndetse na Kamikazi Dorcas akaba ari abavandimwe babiri bavuka mu karere ka Musanze, biyemeje kuririmbira Imana kuva mu myaka y'ubuto bwabo. Abangabo bombi rero bakaba baragiye bamenyekana ndetse bakanakundwa mu ndirimbo nyinshi zigiye zitandukanye, harimo nk'iyitwa Nhawe Ijambo. Iyi ngiyi rero akaba ari nayo burya baje guheraho ku bantu rero babazi neza, bakaba barakunzwe mu ndirimbo zigiye zitandukanye, harimo nk'iyitwa Sibayari, harimo nk'iyitwa Adonai, harimo n'iyitwa Ihema, ngira ngo ni nayo baherutse gushyira ahagaragara. N'indirimbo nyinshi rero bagiye bamenyekanyemo, tutibagiwe n'iyindi yitwa Simpagarara. N'indirimbo nyinshi mu by'ukuri, indirimbo nyinshi bamenyekaniyemo ndetse bakanakundwamo aba bana b'abakobwa Ishimwe Vestina ndetse na Kamikazi Dorcas. Iyi ngiyi rero ni inkuru itunguranye, ni inkuru itunguye abanyarwanda benshi ubwo bumvaga yuko uyu mukobwa Vestina Ishimwe asezeranye imbere y'amategeko. Ubwo nyine no kuvuga ngo no gusezerana imbere y'Imana ni vuba, mu gihe rero abanyarwanda benshi batekerezaga yuko ari mutoya, afite imyaka mike
makeya, ariko twebwe hano kuri Rwandaways twagiye tubagezaho kenshi amakuru makuru y'iyi couple ya Vestina, benshi mukagenda muhakana, ariko twebwe tuba dufite amakuru yuzuye. Uyu nguyu rero, uyu musore umutwaye akaba ari umwarimu wamwigishaga imibare, bakaba rero barahuriye ku kigo cyitwa ITS Kigali giherereye hariya i Gasogi, ari naho rero uyu mukobwa yarangirije Ishimwe Vestine. Ishimwe Vestine rero ubwo yigaga hoteleri cyangwa se icyo twita culinary art, n'ibijyanye nyine no guteka, ubwo yabyigaga rero muri iki kigo cya ITS Kigali giherereye hari i Gasogi. Uyu mwarimu wamwigishaga imibare, uyu mwarimu nyine utatangajwe amazina wo muri Burkina Faso, akaba rero yaramubonye aramwishimira. Mu by'ukuri yabonye ukuntu uyu mwana yitonda cyane, ndetse binagendeye rero no kwizina nyine afite, ariko uyu mwana Vestina aritonda cyane, ntabwo wamenya yuko ari umusitari, ndetse kandi araniyoroshya akaniyubaha. Ibi ngibi rero biri bimwe mu byo uyu mwarimu wamwigishaga imibare yamukundiye cyane, maze kumukunda ubwo ngubwo nibwo nyine urukundo rwamusaze. Ubwo ngubwo atera intambwe ajya aramuganiriza nyine, ariko ubwo yamuganirizaga Vestina, uwo mwarimu nyine ntabwo yari yizeye yuko Vestina yamuha umwanya kugira ngo baganire, ariko bitewe nuko uyu Vestina yitonda cyane, ari umwana ugira discipline, yamuhaye umwanya baraganira abishyira kera. Umwarimu amubwira ijambo rimuri ku mutima, ariko mu kurimubwira akaba ntabwo yari yizeye yuko nyine yamubwira yego. Ni nka kwa kundi nyine ububwira umuntu ikintu witeguye igisubizo, ariko uyu mwarimu rero akaba yaratunguwe nuko Vestina nawe rero yamubwiye yego, maze bemeranya nyine gukundana, kubera yuko Vestina nawe nyine yari yarakunze uyu mwarimu, kubera ko uyu mwarimu ukomoka nyine muri Burkina Faso, ni umwarimu witonda, ni umusore mwiza witonda cyane. Vestina nawe rero yari yaramukunze mu by'ukuri. Guhera ubwo ngubwo rero nibwo batangiye gukundana. Ababibonaga rero bakaba barabonaga ari ibintu bisanzwe, bakajya ngo nyine ni ibintu bisanzwe byo munyeshuri n'umwarimu, ariko twebwe hano kuri Rwandaways twe twarabiteye imboni, tubona yuko urukundo rwabo mu by'ukuri harimo ikindi kintu. Nibwo rero twatangiraga kugenda ducukumbura amakuru yimbitse, tukagenda rero tubazanira amakuru yose y'iyi couple. Ngira ngo rero iyi nkuru tukaba twaranayikoze mu bihe byashize. Niba rero waracikanwe nayo, ushobora kugenda muri video zabanje ziri hasi ukaba wayibonamo, maze ukumva ukuntu byose byaje kuba byatangira. Urukundo rwabo rero rwaje kushinga imizi, ruratohagira, bararwuhira, ruratohagira. None kuri uyu munsi rero, mu minsi yashize nako nibwo bagiye gufata irembo mu karere ka Musanze, ari naho uyu mukobwa avuka, mu murenge wa Muhoza. None kuri uyu munsi rero akaba aribwo baje gusezerana imbere y'amategeko. Kuri ubu ngubu rero Vestina akaba ari umugore, ntabwo akiri umukobwa. Ubwo ngubwo nyine abasore mwamukundaga, mwaramukunze, musubize amerwe mwisaho. Uyu mukobwa rero ntabwo akiri ku cyapa, kuri ubu ngubu rero akaba yamaze gukurwa ku byapa. Nguko rero uko byagenze. Icyo twabashe kukubwira rero nuko uyu mukobwa agiye kurongorwa n'umwarimu wamwigishaga iyi mibare, akaba ari niyo mpamvu rero bahisemo kubigira ibanga, no kugira ngo nyine abanyarwanda batabimenya. Ariko ahangaha kuri Rwandaways niho honyine ubibabwiye. Niyo mpamvu rero ugomba gukanda subscribe, kuko nitwe twenyine tukugezaho amakuru utasanga ahandi, yayandi abandi baba baratinye gutangaza.